Ring Rahina Buddha Wage Menail Purnamaning Kedasa, warga Desa Pekraman Tengkulak Kelod, ngemargiang upacara pendudusan alit Ring Pura Beji, Pura Balai Agung Miwah Pura Pusah Irika, pemargian upacara kemilatan antuk penyatusan krama Irika sa antuk Drada Bakti. Karya Pujawali pendudusan alit Ring Desa Pekraman Tengkulak Kelod Sukawati Gianyar, kemargiang saking semeng, mawit saking bakti bangkit pekoleman Ring Pura Beji, sane kapuput antuk ide pedanda saking Griawanayu, kelanturang raris upacara Ring Pura Balai Agung. Pemargin pendudusan alit Ring Pura Pusah kapuput antuk kali diri sulinggih, mina kadi ide pedanda siwa saking Griawanasari, miwah ide pedanda Buddha saking Griawa Saraswati Batuan. Pemargin upacara kedagingin wawalenan tetabuhan merupa sesolahan rejang dewa, baris gede, wayang dog saha topeng, negepin pemargin upacara. Jero Desa Pekraman Tengkulak Kelod dewo ngakan ketut suar bawon latarang, karya agung merupa pendudusan agung sedurungne sampun nanin kemargiang, ring 15 warsa sani sampun lintang, antuk nganggen caru kebo tetiga. Ringgalai mangkin dudonan karya pendudusan alit kekawitin saking Rahina Soma Kliwon Uye tanggal 11 Maret warsa kali tali siongolas minakadi antuk upacara pecaruan pengeruak saha pakeling karya Ring Pura Pusah ngelantur mendak pekuluh ke segara saha pura sida karya. Dani sane talar pinake manggala karya ngaturang suksma majang samian krama sane antuk Drada Bakti ngrembe pemargin karya. Melarapan antuk pemargin upacara puniki krama wiadin Desa Pekraman Irika kaabtiang stata manggih kerayuan miwah kasukertan. Karya Dita niki mewiwit saking urunan kraman Ditiang wantah 100 tali rupiah kesarangan ring wenten kraman Ditiang wenten punyo-punyo Ditiang regala becik puniki menganganung penyadi jagat niki ngaturin suksemaning mana antuk punyo ring idadane krama sareng sami ring gala becik puniki mangdane ide sesunan sane memperbau niki ring Pura Pusah kesarang ring Pura Desa, kesarang ring Pura Beji, serta mempicu keselamatan dan kesuketan ring jagat pemucuk ring jagat Desa Pekraman. Talar pinuna sitiang mangdanen enten surut-surut ngaturan bakti ngaturan ayah ring ide susunan sareng sami. Hanya suksema katun. Wayan dupayasa pinake penglingsir saha tokoh masyarakat ngawahin prebea pemargin upacara Ring Pura Desa Pekraman Tengkulak Kelod wantah saking urunan krama pengempon pura sane akeh ipun satak selai. Dani nyarengang krama mangdes tatenin capang serada bakti majang ide betara melarapan antuk yadnya. Suksemaning manah ring adut yang sedang bekrama sang sami titiang nenta surut malih pisan titiang ngiring tincapan yadnya duwene ngancan warsa sayan karya niki nincap. Dumugi sejeroning ring kehidupan puniki utawi ring mikro lan makrokosm niki mangdo simbang lan belen. Dudonan karya kelanturang antuk upacara nganyarin miwah mudalang ide betara mance saha upacara nyindab kemargiang ring tanggal 3 Maret warsa kali tali siongolas Ring Pura Beji Balai Agung miwah Pusah sane kaen terang antuk pemangku Irika. Indra Wijaya Bali.